Yeshua ni mnyambo tumi ni ahodi nyina ya odia sene den so ayewa dom na de ne den so akyeye se wona mo nsem so bibie ya adwene mu no aboa ne yakra na nyankwaje empai bone sene den so na mo asem so ne dom ye se bi betumi yakoye ne mo kristo so mo ne nkwaje amoye ne se na opan so no be fa bam no adom ye nsem be boa ye nkra ena asenye ne monyam ne de ma e Yesu Kristo dim amen. Yeah, that's it. Ana pay ya derade ase wona doye ne homobra odi akeye se ye sorry am 9.5 na ya dwendwere rade asem ho a na ya pesa ya ka de rade ade akere nyina akere nipa ana na pay adwene biara aba utiri mu a anya papa abaya jai amen amen adwene biara asu tirim anase ade bia wo pese wo ye anya papa Sika FM 89.5 abaya jai asetrani se enaduai onim de ewo wanim amen amen. The entire mama kasa asem ne say efiri anopa no nsia kosi na nwumere no nsia no nyame asisa edam said you no nyame apano amen amen. ana wakatira ni pase yanhwe papa na yanhwe ma yanhwe bone enhwe amen amen. na metrasi a mesese ya no enne aye dapa edi mobi sansu nenne adabone edi mobi adi ase enne yobi nkunim die da enne shi yobi awere hoda kase piase mini FM 89.5 mafutua me die man ni panyina ni se Sheye na anya bad day. Amen. 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 Sika FM 89.5. Oni mi say ni pa adwene. Dia wa komam. Dia wa na niso. Ama adano afono no. You say amen. Amen. The same thing. Dia wa ni pa komam. Dia wa na adwene. Dia wana ni so ama dani ya ndijia de mano le ba tawa di afle enti mitofo amen amen. Wan so ya ene o kara awira ba ho le ba tawa di afle yes wan so ya obenu ho awona danu we baba kasa atro Jama so amen. Amen. FM 89.5. The opposite oye ne nano. Adia ye papa ena manim fru mumpie. Na dia sumdue. Ani nkwa hosan. Ani anidie a won fru muda. Abere woni padua. Amen. 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 Radio. Obi shawa bufuo. You say amen. Amen. Obi o shawa bufuo. Fantani ba ka se o sama horoba. When you say o twetwa koma. Ama why de any coin say. Oye. We ka so atro. Banta say obatwu wo free ni pa na wontam. Na ko baby. Asen say obedi na tia fa problem ama ho. Tiase mini. Me pesa me bon sem ni di tra 89.5. Ama hu say wan hwe ya ana obenu ho say wo da kra wo soro. Amen. Amen. Fine. Ajin bai ana wo tim. Papa na bone. Ya mo futuo. Ajuma na nkoye yanko bosom so.
adwene ne amount e believe do do akọ baabi the abosom no bewie no yanka nkyerɛ wo no yakka de okọ a wo benya embrembra na atrɛw ɛno ti de abato no yanka eba to what you say and the mafuture is so tia samidi amma wa ko makwan na ma wa dwene kwan efirizo ade obekọ musuom sha samene nso Allah pai me no twetwe nkomo kakra na ababo ya futuo na mede ma wo because Bible say obiani wa onim de enne abawo ana wachena abawo wachena nyim ana wawo ade pama obi and wawo ade money nso ama obi e ba chawa di ase kwasem enti afutu amede ma wi utia ababoa wo number 1 ade atew pere de awo so Sika FM 89.5 never say amen this is first step the awo eyawo dia ne pene so Sika FM 89.5 ama woni miri obi ade da na anstretch wo se ba bia wo nuriye obedu sadia bi wo soro na sa wo gina fom na atra won sa na wonka ade atayo ne se abatentene ne otwe humu anso saudi na ya yare nya bebreka anya kwa wo sankia fosu yi ade no odi ase ka wo so na muro na wo nam tinsi fom na atra won sa ade bai aka the moment you obedire won nan so ano asa stretch ho no na tsa ade no anka atra won sa nya ade bai but wo stretch ho sa won sa baka o tra nyeye eventually am one problem ada say rip anasa bi adekodi obetimi yi ababaw atraw Sika FM 89.5 janonso mafuti onu se pona dia wo so dia nyame dia no pona so jama so amen and show be onam kwa bi so pa yelo na fa ho mo no ya botre tiasem de futu na me ma jama so amen pona dia wo so ayama sem yapa o to ni na o jom 89.5 o do ja kama o ta million na de ya djuma no obi de anu anso na ni je ho so da bi okoba don't stretch yourself jama so amen don't and what do you say tentra was some of the afebako enye 10 billion Sika FM do you know about the kwa so gina unu so obi ho say ni o mana na kwaji no say law na abolika say onya obanu aduru efiri say wa nya futuo odi ase another me tofo kakra na wo ne preso amen why you adwuma kakra na dia bia start one jama so amen ho na men ko step 2 so pere dia wo so a na ojo nyanko po dia jama so amen won ko bosom so say na namwa antu customers ma bonsam on fanadi anche oba ko kwaje mu akoto yare eba jo di ase and to make sure say obi ba jo ka say yanko pa mu aka jansa me boafo ne awurade nko ba bia se sase mu we so ade ba ko me pese me ka che mu mrantie nie sikaduro emi atire se obi so ba so wa sika ya adwuma ba bi ogina because after that we find the right to follow what you want to check is so much what is that yeah I don't know
aje bompae e wo ba ka no e sa cruise ni bia ne ka no no dia ne sacrifice odi ase e wo years bi na some months bi ha betwa kodu ka no bu afa so ama mu ni pa nyina wu ma nso wu FM 89.5 so very careful somebody somebody ko nyina no ahwehia hia jame so amen tia somebody Allah wasi kwaso 89.5 bana bi no onyem antokosi wasi anyo no aye debate and wasi kwaso say na tia dia okoye abortion besrawo abaya sign na yasi ano no sa kokobo wa utia babuwa amen jame so amen abaya sign kotrafie anu nko na wo ba wo uni kuru so so de nso Sika FM anu bia mafuti oni say amma boni ni woni amen jame so amen asema ni kana no amma boni eni woni oh say you must say to me you must say you ni muna kwai ojana so amen cha sabini amma kwai amma boni ni woni esa Africa Africa look you are abortion because of the Abraham Akikanti mama ganjro ama bi obanya judge wo Israel your friend laughter no am braba obanya judge wo Israel wa fa ya se no am braba nti ma fuji ani ni wo so sign amen so we do ya so kura hospital here so ina kofie Sika FM 89.5 was showing them when you dachi obaye now remember Jeremiah was so no in kadu senka radio for free mojam koye nyano nsana kase me kopa rade chew no adaba kono so aso breko kra ana soro da body one shall obey you maka ungu bio amira wanya boma pabia oba ware no na so ko hospital yeso wo enye fata no oba kaya sama me ka trewi you must say amen tell somebody man ko number 4 me person obi a wantie me na antia ni yie ankojia ya ankura jeme so amen ankojia ya ankura amma obi nchim wa kuma mfiri yesu hoda there is no way amma kwan amma obi nchim wa kuma mfiri Kristo ho asema ne kan na no fa babuo jeme so amen amma obi akwai tieniye lenti amane kasa ne se ye oni baba bro ho okwa sorry jeme so amen but o ti dani o you easy to convince o ya so obi ti ka se yo kompai bo ha ma yo kompai bo ha na je se na ni baba ni ho so no na do mu wa firim Sika FM 89.5 tieniye bama na wo ware no obama wo ware no ankaso ba fufuro bi ye bata chan no ankaso bama fufuro bi aye fine bata chan wo kunu no Sika FM 89.5 ka sabini ye ade bia ni ho a wo siesie no a enye ye jẹ́nà sọ amen. Ọbaano na nu aya nkọjá no. Fẹ́nà wọ́n fa di awurade tiri ama no ọ̀tún ọ̀kyerẹ awariguo. Ọ̀sán kan ní awariguo. Jẹ́nà sọ amen. Tí a sẹ́mi ni yẹ wọ́n bọ̀ wọ́n dùn pọ̀ náà.
your ballet. When you say, oh, come on, water, but a bad day at the mouth. So God will buy my counsellors. B. But in former Brabham, Masaha, Obi a penny, and so on your counsellor. Obi a henny, and so on your counsellor. They will both call themselves counsellors. They will woman, you want for that. Can I say amen? Amen. Can I say really Messiah? Uncle, well, you are a young woman. Oh, Mama, doing your back with that. I'm very fossil to show before a chokuru. Obani, we are there, said the city, yes, we are there. Now, but Ramano, Fanama Council, Crocron, Fanaco. Councillor Betty the not trust only 2 days spent. I'm a little by Unipa or Doricha will be FM 89.5. Oh, yes, sir. Father Kuno, a beer on money home day. FM 89.5. On Pine Juma. I am Titia Yadimano. Crocro Kuno. Fanacoma Councillor B. Jamasho, amen. Amen. Councillor Betty the not trust. I can see 1 year. Bama be tumi kampa adwuma ye ofutu na be ma masema ni ka take me serious jama so amen me so pa amane anya bad day ma sa 89.5 abufuala obi titi woni awo hawo anu nfa sa to nsa ni pa na wo di ho wo wo one blow, I'm going to about 10 years. Then I say, amen. Amen. Thank you, say, Ghana Marachiwa, Yankano Koro. Go to them, Yankodino Koro, Camera. And the one to come, woman can Koro, W. Sika FM 89.5. Go to them, I knew Koro, Yako Camera. Enti se emara ni wa wo kan ko se dan kora na emara na rew anida brother be say me free shawam prisons me re ho sha wo so atradio santini wo tradie awakra what is it Sika FM 89.5 school na dwa ya ni your opposite ana se phone pieces ni o se 55 ni o 89.5 Oko Johnson our school down afei oha na dete oha approach forward adaya ya ba report no say wa report akola no wadwa no say akola ni mi class ni no na da me nyama na me kira na da da na say clanfo ni bisuba no 89.5 awa ni atwa atoso wa rep mu ba as a president for na bechiwa was yenkan fie ni atwa boa ma no atua ana no so sakoda no nsano omu ko check bibia no show say ya fa kola nso ya sentence no 20 years ya sentence gari 20 years ya wadam won shawa make so da ho Sika FM 89. omu ko check up bibia no show say ya fa koda no what is it enti say wonam ho na so wan hweye wan hweye ayi do from na fe na me wura mi wan so ma menka na musa so anya pi o 2 years 6 months afa no peso ya pi asofo minima sanka me pa chaw nanka do amba jimi mi tua but the sun me akwala no ni Oma nyinyi kwa wa mani class ho. Sofo, mi fan akwala bia. Enti na me kan kore. Na me se da bia o. Kore we. Ko to dani na no kwa ni aka o. Amen.
nie Sika FM 89.5 Jamaso amen Amen. Odem okay ya sentence obodi na di na sem a sentence 20 years official for me say me the prison has still the mekana me kase kwadano fana after okra me nim time kwala ne di wura bathroom o so okojonso me nim onime class se plan omo ya no Don't say sit here. And that kasa na police for be for 3 or so yan can fiasem. Na be a job as 200 million. FM 89.5 Yeah, check case no. What say you didn't secret? Ati adiaba ko me pesa what you huru no say. A man na ya bad boy and farmer. Amen. You are saying all about the client. Jamaso amen. Amen. Tell me, obama ba so before and success kwanutum. Jamaso amen. Amen. Me ka sem bi say. Me ani pa bia ade nya chemia. Na ma de nyame ase. Me shafom ye, na ma tumi nai. Me shafom ye pa, and say na tumi nai because ni pa na no mo wi ase no. O me ba bia Ezekiel chapter 2. Ezekiel bakase mbi atse Enya da jina chapter 2. 6. Verse 6. Ezekiel chapter 2 verse 6. Verse number 6. Osina wo onipa ba nsuro won. Na nsuro won sem so. FM 89.5 Na nsanso ne nkase ne wo na ewo ho. Number 1. Ebi ansanso no. Ne nkase. Ebi nso ya nkase. Na nyanya nkyere ho na wote de. What you say no? Osi ni ba bi nso sa ya de ba. Nyanya nkyere. Nsuro won sem. Makoma tu onenim. Kasem ni enjeni pia mi se ye. Semi ko tia kase ni bi so. Oh. What you say? Mi se ye semi fam ko twin sanso. So no. Asio. Mi se ye say mi fam ko tari ba bi ma nyanya nkyere. Sa ni ma mi ense na mi hwe ye wo. Jama say amen. Amen. The Bible says Ah. And Mika 7 so can sanka se kroya. And to me show who you papa. My life me kwa. You all say tiano. O kwa jibi o gru o kwa kene. Sika FM 89.5 The person be a wuti me dan hwe yie. Nka say ami oga dabi. Jama say amen. Amen. Nyame no bo ni kwa no. O si bi nka say Nyame kwa se ni bari bi ansam so. Ana bi se ya bai. Nyanya nkyere. What is it? Ah. Obami kasa na o se ni papa no what say wala mo. Na ten for no so a ten ni na wo ne koban. What ten kasa mai. Sika FM 89.5 Amen. Jama say amen. Amen. Oso show akoye, oso show suboye. Woma anu omu ye adwuma, oso hwe omu ye. No I just send your manager, masa. Ogro ho obi be ku. Sika FM 89.5 Oso show odidie ye. Ah. Ambo. Eni di rough. And no so rough no. Lukum. Amen. Amen. Me se me ma dan fo baako. Sofo bi ku na me wura mfida. Wa sofo okunu. O ti ase o to part man na sofo ni ngina. E ma no ko yi na bia ne si nkyɛn. O ti ase o yi na bia ne si nkyɛn. O to part from nyina konkran. Sika FM 89.5 Say sofo no girlfriend, sofo pani no girlfriend. O to dum. Ana madam fo no ko wara no nti. Associate ni tia na so. Se ba na oba na akofa no uja for dia o.
say ana soldier for yere na nti ga no nware ana ga no so we say uja for you so no kwa nti nya dia oba wa no nti ga no so ne abrese oba ware ori akwa no na gai ware no nti onene di honeymoon 1 week na so for penny so ye program akra omra FM 89.5 ga na mra kitiri na wasa ga na ko ga no so kwa na aja for obi a wa no hia ware ye no so no asafa honi na de dware bom to na se no tira hai nyoma na hu to ya sofo ko kenya me kra me ba program kra ma mi hia me no you're very careful pa osampa ya me kan e dey 1 week Sikaduro FM 89.5 crucially be fair so for a catch and say you catch that one for bebe nyoma koso ha time is ya kakra obe yedi so na gonna buy guy ebusano o say no kore o ma catch no kore asore ni yenyai e jai dia bebo me because no one na ho say me ba war kro so ma me nware o ri akọ no e would do some power diamond opportunity point be you free Sikaduro FM 89.5 o be cross no who boy na want tell o ya de bi se odoboy ni ntina amaga no so ba ne nchen boy na manani ana ho ye set zano na guy ne baby me tunu fo ka chen sabama se sane kodia so ne free kuma se kura tunu yire mu free ha wa muya asane ka si breman so ba kaya what you say so for penny free o ma so fo ni nyina kra so di birthday o mumra medidi what you say poison boy no boy the free akra bedu afo obo wa mojanko fi mojanko a e tamine di ni druji to yes but adia ni se ni panyo ni panye nti shayai e woni pa ho let say amen bad advice if you tell them the man nobody no so did show did ye wo ko ye ayase na kokko bona no nyam abomutumi ye na ne ho mfemfem mu Sikaduro FM 89.5 obetimi an odi ho na sa chichiri bia kofie e fu da wa ya plan once no one so chenam what you say I'm pai aya futuo keke amen jema so amen mama ene ochena enya da pama amen she no wa ni kokoati eni wadwenati eni wani kosuati jema so amen ama wani nkari ababa ama na yare awe no oni se na bia obi banya es sempa jema so amen obi hododo no ene yawo ne hododo no sake babu sumi nsiani ototo nura wontiase ene ya twene moja woji ene ni ada kan de wo mu ade abai atira no ene tiasemni bala na wo bani wo damu ye tofu bia wo so wontiase no oyo wo dua jama so amen so oyo wo dua obe plant seed ama wa chamfie mi ansa abeko wini mo so ya ka wo so wontiase anadua ye da wa hye no ena na abeko no ho ena na abeko no ho dama na wo hu na wo combination e na bu wani so no cause wa search white and green ana na t-shirt green wo ana na trouser ani ye green na mpaboa no so white what you say ana wa that ai white what you say ana wa be jira wani mu ho na sasa wo ya ka wo timu a wa jini so yare pa na jira on wo pa na jira no ahuri tiale bo no jira on 89.5 woni mo baba wa kama ye be siew woni se bama wo esa wa no da na wanya bi
But so about Asia, when the Bama about 50 times and some when you be. Casemini. With their foot on the Mao. What's in the boy, Shapapa, Monsieur, and Shabonisha. Casemini. Kakao, Monswani. Amen. And my one quite when you blow, Miss Row, and my last so quite one centio. I'm not getting a call like your money. But that's what I said. I'm more common to send some who for. Then I say, Amen. So now you want to come show. But this year, my dear, no. Then I say, Amen. A foot your Kakria, my dear Mo. Over far, over Asia, on fast from intervention. Tell somebody, coinciding now with an honor. One say the wire is you said from on your column to Suban. What I say? What do you boys from Antamo Tramo? I am a Norman and Namka Cameroon be that Boniamo. Doctor Boniamo. I'm in the refund and it's only a man for 4. Now I'll be at you to tell me some numbi. Yo, Mumu said, Doctor, sir. Obino Jot, who goes. Wow, who goes on the ornament and one problem. What you want who do one? We have more problem because what you do and who and I will come. What is here? And I will call straight. And to which I want Sika FM 89.5. What is here? When you watch whom you are watching me in the general. What is here? And who appear outside. I was who and to all trade your dear outside no more. Tell somebody, and to all Baba you addicted to. 89.5. Tell somebody, and could join me say lesbian, to offer home, and more than you do for Uncle Lam, but we are young last summer. A foot on a demo. So far about brow. It be on the last one. Tell somebody, I'm not stupid, I'm not Kasia. Who did you, Jabi? You say, Amen. Yenipa, we are Kakra with the BC. I have foot on a demo. And then the Nipa Joshua, why are you boy when you're boafo? And you're not Kasia, and you're the fool. Brony, why you're French? For your daughter. Say, did you better be dear shame? Say, answer. Can I near do ya? Near says I could because at the chair, I say, French by no. Says I, dear young mark and young friendship. I'd let me come see a dear baby. Sounds so we are Juma and no one to soon miss coming in our. I will hint in your job already. Per baby for beto. Now that's it. What's your what? Do I get to want to charge you? I say, Shadow inside. Abusiado funu etirika. Enti say ya boni akokata abusu pani abekasa nane papa hoya dey. Nko bona mane ye nya bi. What I say? But your question is someone who pay Sika FM 89.5 akoko ye. Na what do obedi? Se sika na mbakwa akobo be se na mesinu so a oni abusuafo na de. It was so best in Israel. About what I say, but all I know, the Castle non copper the Samaro, Bacasso, Uncle Bonnet Papa money. A foot of the demo. Shall I call you? And you will be awesome, and more big ya, Geneso, Amen. And you will be a new about ya, no whom you are awesome. Who do for, who do for? About what I say. And no one more dear, and more being so more dear, none to a new from, three new them. Not to walk when you know you, but doing come me. Geneso, Amen. Now, who feel not by your back? Now, when you are what you are back, I'm a walker. Tell somebody, what is that to 1 hour? Sundia, we are free. That's all to her. Not some doubts. One more, who baby a word through. But slowly, boy, you are, sir. You will, sir.
afutio abo Akwasea no nyansane fom no afa no nya de pawum about what you say obodan fo me tena wiram ne ball aso didie na obadwom ma de odidi woni pam ti asem ne ye metofo sanyansane nya Akwasea hwa kwaye na wi ase edaw kakra nso obi nkom yanyansane nya Akwasea hwa kwa ne hwe ntutu nyina ye hwa braboye jema so amen ye woni pam wo ha am starting numbia any Guinness ahase ye to one form so mo no nsapa what is it a 50 years ago I for science upon our woman yano you know jema so amen the battle say I find you know I find a create pressure a sitre yare what they say a low blood pressure and a high blood pressure I find you know so say kakabia no ko hospital just a no good down jema say amen asase no say we ya mpomdira yeta wa hase ana wo yare me sraw anadai nyansa tia wa tia abadwe mafa no fa bo bra jema say amen na mafutu sam nyode ebia ebabua erare won shaw no nyo kese ompejao emfra domu nkwadomu amen.